twogaruka ko kuri patriotisme harabitanze bapfira igihugu turabafise mu Burundi turamufise n'est-ce pas hariho Rwagasore hariho Ndadaye Melchior n'abantu bari bafise iyerekwa y'u Burundi bukwiye kumarsha selon appel abanyagihugu bakagubwa neza baritanga barapfa sivyo ivyo c'est vrai ubwo icyo ni igikorwa cy'igihugu ego ibyo bazobyiringa nawe muri iyo sije muri iyo point au fait mu mashengero menshi kuba kutigishwa ibinye abenshi bagerageza gukorera ijuru en d'autres mots wosanga quelque part ari antichrist ahubwo nyene mu ariko kandi umuntu wese acumura ego ni normal nta gitangaza kirimo nico gituma reka mbaze amazi okay yes turamutse cyane tubifuriza ikaze cyane tubifuriza amahoro y'Imana n'abantu b'amagara meza n'amafaranga ariko Pasteur Jacques Nato twifurije yego murakoze hajya ngo wifurije iki amagara n'amafaranga amahoro y'Imana n'abantu donc amahoro y'Imana n'amahoro y'abantu amagara meza n'amafaranga ego nanjye ndabikwifurije n'abatumva bose ego okay Pastor tubaye ikaze kandi asante sana ego murakoze ushize twaraganiriye mu kiyago abantu bakunze aho mako baradusobanura kwijanye n'ukuntu umuntu yo kwimenya c'est ça mbere ko amenya ibintu byose ariko muri kano kanya reka tumenye Pastor abantu bose mu nyigisho turonka mu mashengero duhurikiyemo atandukanye ego wari wese yigishwa cyane washaka nta n'ikindi kimujana kuja kumiriza inyigisho z'iyobokamana ego kugira azoje mu bwami bw'ishuru ego nkuko bigize kwibaza na Jezi ego ni ikintu ukora ngo zishike mu bwami bw'ishuru ego ego tutaraja mu bwami bw'ijuru turabaho mu isi tukabaho ariko tukabaho dukora ibijyanye n'Imana ishaka mu ngabire zacu kuko Imana iturema umuntu wese yamuremanye ingabire yamuremanye ikintu yokora kugira ngo muri societe abeho neza kandi abere umugisha abandi imbere yuko tujya mu ijuru kuko yashaka tujya mu ijuru twokizwa tukaca tugenda ariko kugira ngo tube mu isi dufite ingabire yaduhaye canke ihamagarwa umuntu wese ibyo akora byose nkawe iyo ni ihamagara ryawe no guhamagara Imana guhamagariye gukora itangazamakuru ego bivuga ngo urashobora gukorera Imana muri iyo nzira urimo ni navyo uri kurakora gukorera Imana yose bya bindi tuvuga ubutumwa gusa nivyo ibintu cyose uri kurakora kandi kiguteza imbere kigateza imbere abandi hanyuma rero tukazoja mu ijuru kuko ijuru twarihawe ijuru ntirikorerwa oya ijuru mu ijuru ni wabo y'abana b'Imana ndi mu mahanga aho rero kumuro yabajewe canke uri mu ntega dukurikira yego ashobora gucegira ibibazo yego nimba ijuru ridakorerwa yego ndiko mpimirizwa gukora ivyiza kugira ngo bimarike baza tumaze twige turabe ikintu citwa iwabo n'umuntu jewe iyo ndi hariya nshaka kuja mu Burundi ntaco nsabwa na kimwe kuko ni wacu ndafata indege nkamanuka iwacu ariko ngiye muri Israel ego dukurikira ko mure batumvise neza idonido cyane gose yahuba ndafata indege nkataha iwacu kuko nta na kimwe nsabwa kugenda iwacu ariko iyo ngiye muri Amerika ngiye muri Australia ngiye mu bindi bihugu hari ibyo nsabwa kuko si wacu rero ijuru ni wabo y'abana b'Imana y'abavutse ubwa kabiri kuvuga ababatijwe abageze ikirenge mu ca nta n'uwogeze ikirenge muri cya Kristo ntibishoboka kuko ntawe wopfira abandi ntiwona kwifira ubwawe ahubwo twizera ibyo yakoze mu yandi majambo tubisoma mu byanditswe muntu w'Imana ifoke tumenye ijambo ry'Imana tukamenya ibyanditswe then tukamenya ibyo turimo ibyo ari byo
iyo mvuga ngo ijuru ntirikorerwa ni ukuvuga ngo ijuru ni wowe n'abana b'Imana twarabihawe mu Baroma nsomye neza mu Baroma gatoyi umunyemerere nsome mu Baroma igice cya 6 ku murongo wa 23 haravuga ngo mwumvirize ngo kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu ngo ariko impano y'Imana ingabire y'Imana n'ubugingo buhoraho muri Kristo Yesu umwami wacu ni gitangaza ngo nami ntabwo bavuze ibyiza umuntu akora aha batubwiye ngo le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle ingabire impano y'Imana itanga kuba mwizera ngo n'ubugingo buhoraho ni gift ni don turahabwa nicyo gituma abantu bakwiye gutahura ijuru ntirikorerwa twararihawe wizeye Kristo warihabwa ntacyo usabwa gukora ngo urijyemo urarihabwa aha twasomye ngo it's a gift ni ingabire duhabwa n'Imana iyo tumwizeye iryo ni ijuru ndabwira abantu muri iyi si muri Burundi bwacu birigo nyuma y'amadini ngo bariko barakorera Imana ngo bashaka kujya mu ijuru hari icyo bakwiye gukora none ntacyo bakwiye gukora bakwiye kwizera Kristo gusa bakagihabwa one nibivuga ko ucumwizero ni naho ubesha uzanga ntibari kwakora ibyiza naho abo twabivuze la fois passée abo nuko batamenye ko babihawe kuko mu rugo kwa data ntusabwa gukora urakora ibyiza kuko c'est automatique iyo uri kwa so agukunda uranigegesera ukora ibintu byiza bijyanye yo kumunezereza kubera ko wamenye neza ko ari urukundo rero twarahawe ijuru iryo juru turarifise tutarajya mu ijuru ririho turarifise d'avance ntirikorerwa rero nawe reka nsome iyindi verse nkunda cyane iri muri Rome 4 toujours ku murongo wa mbere havuga ngo twavuga iki kuri Aburahamu verse 2 ngo iyaba Aburahamu yaratsindanishirijwe n'ibikorwa yakoze ngo yovyishimire yovyirata imbere y'abantu ariko apana imbere y'Imana wow imbere kandi dafa twabivuze Olivier la fois passée twavuze ngo ushobora gukora ibikorwa byiza ukavyirata bishimwe imbere y'abantu imbere y'Imana atari byiza oya rindira gato kuri context ushobora gukora ibikorwa byiza abantu bakagushima bakabona kuri gitangaza ego ariko imbere y'Imana sibyo biguha kugororoka ariko imbere y'abantu uri gitangaza ariko imbere y'Imana bikitwa ko n'ibyawe ni sawa muri societe n'amahoro ariko bakavuga la suite wumve rero ngo ivyanditswe biravuga ngo mu 3 wa 4 ngo ukora ahabwa igihembo ariko wahawe igihembo cyangwa wahawe kado atakoze bavyita ubuntu biyumvikana iyo ukora baguha igihembo ça c'est pas la grâce ubuntu hawe wagikoreye urakimerita ariko iyo hawe ikintu utamerita utagikoreye utanakibereye bavyita neema bavyita ubuntu niryo juru ijuru ntirikorerwa twarihawe kuko twizeye Kristo gusa reka mbananye umurongo ukurikira avuga ngo kuri 6 kuri kwindwi ngo hahirwa abababarirwa ibicumuro byabo kandi ibyaha byabo bigatwikirwa bigakurwaho umva abone bahirwe kuko batagiharurwa ko ibyaha ntibivuga ko utabo wabikoze ako ntibiharurwa ko urumva ko rero uba ugiriwe imbabazi n'utanga imbabazi ayo majambo sinzi ko yumvikana none ubwo muvuze gutyo iyo uvuze ko ijambo ry'Imana nako ijuru
ntizojemo abantu bose oya kubera ko abizera nibo bahabwa ubwo buntu nibo bahabwa iryo juru kwizera Kristo gusa si ugukora ibikorwa byawe ni ugukora ibikorwa bituma wibaza ko wemerwa ahubwo ni ukwizera ibyo Kristo yakoze ku musaraba gusa nicyo kikwemera nicyo gituma Imana ikwemera wizera ibyo yakoze urabizi ga Olivier umuntu wese yiyumvira ko akorera ijuru wacyo bivuga ndagasoma nakanditse bivuga ngo gukorera ijuru mu kinyarwanda bagita gupfobya ni ugupfusha ubusa igikorwa Yesu yakoze ni uguhakana izuka ifa n'izuka ryiwe kansubiremo kwiyumvira ko ukora akorera ijuru ni ugupfusha ubusa igikorwa Yesu yakoze ku musaraba ugahakana ipfa n'izuka ryiwe nicyo bivuga kuko bivuga ngo yapfuye arazuka kubera wewe kugira ngo uhabwe ubugingo buhoraho hama wewe uragerageza kubikorera uri kurapfusha ubusa ibyo yakoze ku musaraba andotreme uri mu antikrist au fait mu mashengero menshi kubera kutigishwa ibinye abenshi bagerageza gukorera ijuru andotreme wosanga quelque part ari aba antikrist kuko barwanye igikorwa Kristo yakoze ku musaraba iyo ugerageje kwajuta ku byo Kristo yakoze fais attention twebwe ndavyizeye nshobora kuba nakubwiye ngo je nitwa umugorotsi bijanye n'ibyo Kristo yakoze navyizeye ntibimva ko rero ça c'est important nicyo gituma mpamagara abakristo bose ngo bige ijambo ry'Imana batahure neza icyo Kristo yakoze bagire gutya bamwakire gusa bagendere muri uwo munezero yatrashije ubaho umunezero mwinshi nutinya abadayimoni nturara wikanga hirya no hino ngo baragutera nta bwoba kuko ubuzi ngo mfise data ankunda kandi d'avance yarampaye ijuru nzomusanga aravuga ngo atubwiye ijambo ry'Yesu ngo ngiye kwa data kubategurira umwizera wese ngo ariko arategurirwa Kristo yagiye kumutegurira aho azoshikira mon ami ibi byizeye gutyo n'akazi ukora gasanzwe ugakora n'umunezero atabwoba urazi kubaho kera naho nafata indege mfise ubwoba ngo ugatanga kwihana ibyaha uzi n'ibyo utazi utinya ngo hamwe yotemba ndaja mu kuzimu ugasenga uti ndasaba Imana ifashe nze mfe ndwaye ngo nitegure that's a bet warateguwe yaraguteguriye already ucubaho en conséquence none mugabo kibazo cyane cyangira pastor mu gihe no mwizera n'ijambo ry'Imana rivuga ngo uzo kwizera ko ari umwami n'umukiza azi ubibazo bakiri exactement none hamwe no mwizera ntagire ibindi bikubura njya gukora biza kugira akamaro ikibano ndimo biza kugira akamaro abandi icyo yimera yacu byo kuri riyo d'abord ntubura mwizera akoza agakiza cyari cyo umwizera ntagire icyo ukora bishoboka gute niyaba ubaza abantu nkabo nuko bataramwizera nuko batazi Kristo arozi kwizera Kristo cyari cyo kumwakira nk'umwami n'umukiza araguhindura ugasigira wifuza gukora icyiza bijyanye n'icyo ashaka ubaho ubwo buzima ubwiye nuko ataramenya yigishijwe ibitari byo c'est ça malheureusement bigishwa ibitari byo mu mashengero yacu bigishwa ibitari byo cyo gituma abantu babaho ubuzima butari bwo butabanezera ubwabo tureke Imana ugasanga rero babaho ubwo nta muntu yakiriye Yesu nk'umwami w'umukiza ngo acakora ibijyanye ibitajyanye n'ivyo Imana ishaka simvuze ko dakosha simvuze ko tokora icyaha nanjye ndabikora ndi umuntu sinokubesha ndashobora gukora amakosa ndashobora kwiyumvira ikibi birashobora kuza ariko kandi umuntu wese acumura ego ni normal nta gitangaza kirimo nicyo gituma reka mbaze nk'amazi ijuru ntizojya mu banyabyaha
rizojamwo abagiriwe ubuntu na Kristo, abanyabyaha bababariwe na Kristo. Iyo ukijijwe nukora ikintu cy'icyaha wagipanze wakigambiriye. Simvuze ko utobikora par accident, mvuze tout simplement ko twahawe. Reka tugume muri iyo contexte kuko tuyivuyemo n'indi topics tugiyemo. Ariko ngaruke kuri iri jambo, mon ami, ijuru ntirikorerwa. Iyo ugerageza kurikorera uriko urapfobya igikorwa Kristo yakoze ku musaraba. So fais attention. Fais attention. Now, reka unyemerere nsome indi verse. Ndakunda kusoma ivyanditswe kuko nivyo bitweclairsa dans tout ça. Mu Baroma 5, sivyo? Muri Rome chapitre 5 verset 18 na 19. Wumve uko havuga muntu w'Imana. Haravuga ngo 5 18 et 19. Haravuga ngo nuko rero ubwo igicumuro cy'umuntu umwe cyateye ko abantu bose bacirwaho iteka, bacirwaho urupfu ruhoraho, sivyo? Ni nako ico gukiranuka cyo kugoroka cyakozwe n'umuntu umwe cyahejeje abantu bose bizera ugutsindanishirizwa. Wow! Urumva kintu? Adamu akora icyaha turavyitirirwa, twaciye tuvyitirirwa. Ariko Kristo akora icyiza ku musaraba turavyitirizwa tumwizeye. Urumva ko rero byose ari don, ari urupfu ruhoraho ni don kuko twabibyawe tutarinze gukora icyaha. Ari ubugingo buhoraho ni don kuko twibiharwa no kwizera Kristo gusa. Amen. So amajambo n'amajambo akomeye abantu bakwiye kwigishwa kugira ngo bamenye uko kuri kutuma baba muri liberté totale n'umunezero mwinshi. Mugeza kumoza akantu reka nagaruke gatoya mashishijemo akantu uti Jezi yapfiriye abantu bose. Muga hariho n'abandi bapfira abantu cyane nk'abo usanga baragiye barapfira za demokrasi, bapfira za independence, incungu z'igihugu, nabo bapfiriye ba nuko ngira atari bose gusa. Urumva iyo ni indisije twogaruka ko kuri patriotisme. Harabitanze bapfira igihugu. Turabafise mu Burundi, turamufise, n'est-ce pas? Hariho Rwagasore, hariho Ndadaye Melchior, n'abantu bari bafise iyerekwa y'u Burundi bukwiye kumarsha selon appel, abanyagihugu bakagubwa neza, baritanga barapfa, sivyo? Ivyo c'est vrai. Ariko ivyo ni byiza mu kubaka igihugu. Nico gutofisa bito bankruma dufise benshi muri isi muri Afrika kandi biba Sankara bose. Ariko gusa nako ndavuga cyane kubyerekeye ijuru. Nico twokwibandaho, ariko abo bose nabo ni byiza ko ni incungu za demokrasi, ni incungu za independence. Kandi nabo nyene twobigirako. Ariko gusa nuko bo mu kubizera kwabo tukora ibikorwa bijanye n'ivyo bashaka gushikako, ariko suko bidutwara mu ijuru. N'est-ce pas? Yego. Kumbure muri kino kiyago cy'ukuntu umuntu yoshika mu ijuru. Yego. Matubwiye muti si ibintu ntiyokora. Yego. Ahubwo no kuvyizera. Kuvyizera byonyene birahagije. Kuvyizera byonyene birahagije. Inzira ijya mu ijuru no kwizera Kristo gusa. Yego. Nta kindi. Nawe igisigaye uca wigishwa kubaho mu mavaleur y'Imana. None ko Jezi aza twemera ko yapfiriye abantu bose. Yego. Atapfiriye, urabona yavukiye muri Israel. Yego. Muri cya gihugu cy'Abayahudi. Cyane gose. Twizera rero ko atapfiriye Abayahudi, yapfiriye abantu bose. Yego. None ko hariho n'amashengero yandi menshi bafite imyizerere myinshi itandukanye. Yego. Washaka niwo Jezi bamufata nk'umuntu wo mu bakristo, nk'umuprofeta asanzwe wo mu bakristo. Yego. abatizere muri christianisme. Okay. Ano bantu guti ijambo ry'Imana riri clair
nta ambiguïté irimwo c'est clair sinshaka kubacira urubanza ntacyo nabivugaho cyane ariko biravuga ngo je suis le chemin la vérité et la vie nul ne vient au Père que par moi abo bandi rero niba batamwizera muri ubwo buryo I'm sorry ubwo icyo ni igikorwa kiriwe ego ibyo bazobyiringa nawe muri iyo sije muri iyo point ariko ndanabahamagara ngo bizere Kristo nk'umwami mukiza kugira ngo bazobashikane mu ijuru urabizi turazi abantu benshi bagiye kumva za ba Buddha za ba Mohammed ziracyariho gushika n'ubu ariko wacu umwami wanje yarapfuye arazuka ubu yicaye iburyo bwa se ngo aradusengera jour et nuit nicyo gituma nsinzira nkaruhuka nkamenya ngo yaranesheje yaravuze ijambo rikomeye ngo mwisi muhumure mwisi muri amarushwa ngo ariko muhumure nanesheje isi so ndabahamagara rero yizere umwami nibaza ko byobabera byiza nose mu uyu munsi n'ejo buca no mu bugingo buhoraho voilà okay pastor sinzi ko hari akajambo mwipfuza kurangiriza ndagushimiye mwakoze vraiment kumpa ikiganiro nizera ko bazocumva benshi bazobagire commentaire yubaka kuko abantu benshi ashobora kubona uvuga ibi ejo agaca akwibuka kera mu makosa agaca abigarukako nkaho umengo cyangwa nawe utoba warahindutse umuntu n'umuntu ko nawe nyine ntawo kwitera ibuye rero iyo utera ibuye uwundi muko nawe uko witerwa bivuga rero hari abantu baragoye ariko icyo nzi ni kimwe tuvuga ukuri bitajyanye n'ibyo dukora byiza gusa ariko bijyanye n'ibyo dusoma kugira ngo tuzane abantu mu kuri kw'Imana murakoze yego di kuba ariko baradukurikira twizera muri bya bindi ni ugukora cyane ibishoboka byose uzi ko ari byiza nubwo twamaze kumenya yuko kwizera gusa bigeze umuntu mu gihe ariko niburi gira impact aho ubaye ego cyane gose ego rero turabakingurukiye gose murakoze gose ego merci twizere ko tuzosubira mu bindi biganiro amen naho utaha merci